NPP government. NPP government. Kristen Tersang. Kristen Tersang. Kristen Tersang. Konrad Sangma. Konrad Sangma. Konrad Sangma. Komisi Bentaban percaya ke MOU ba kajing le butu jong ka sarkar chela halo kajing pinbet bot jong ka wat ka baningkong hapdeng jong ka jela Meghalaya bat ka asam ka barang syudab isoi khamat jong Home Minister Amit Shah ka balami shibun ki kenrum kenram nama kajing duno shibun ki jaka jong ka jela Meghalaya shaka asam nama ka sarkar Meghalaya klembo thek ikisantli ki principal hendek shpara dikti ki jat ikpadba ka sengkam percaya kajing pinbet bot rei ka dei banya kat kom ki principal ringkat ki kat kisla Kabinet percaya lo persa ya ka MDA ngar ka MOU dai dah tahu sasi siang apa sekarang bantu yo sasi sisong ba ikan kopi yang ngasih dong pari lapan kira baki ni kikarang kibadan hapok ke kabinet jong ke MDA Kim Senglawan tongin perlu lada kimuan ini no lada kimuan nyanyi pacaran lada kimuan temut ki lada main to manda kini mantet baki ni kibri kemudian untuk MDA kiaran tongin yang perlu jadi hati baki laran nah kita saksinya kau berpikir mau lebih Onde tahu kimuran mendang, ajar kan yong, lalu pikir mau, ke XYZ, ke Lakhot, yang ke open debate, bakal ke government itu kuat, kimuran, ke Lakhot, hapok kasih nasional terbohol, Kim Senglawan, Banjayo ada berapa? Lasar, pususar jong EAP, lesilap nong, ajar apa? Kim Senglawan so. Tolong pelanggan sesinya kecing advance bawa bye-bye latata HUR hajar arfalai yakini membentuk Dito Alliance MDA bentuk Dito Alliance dandai parari balingnya lomkum ni natrai bidep ketan dandai Ramdan ke tau, ngana dong ngamulai neslong, nganampoy hangin, ngasrosi, bagani keslong jirang, patar kema, kamsum dan kemiran kepa. Benamai, dan kemiran kepa mafi, ralapiran kemiran kepa, dan kami kayak cuci, bagan perlong jirang ini. Benamai. Kami bat Pak MLMDC film kemau ini armut. MLMDC kita representative kijang pi kirangi ngilanyo kugi kemi pa. Nama kajimban dan kemi pa ngilawan ban perang kajilang hagani kasyong kijang pi. Bagi Hendro yang kata dispute area committee agak beda bat kepada Asam. Bagi lejit di tinang kitam. Jangan kani bhai bro kubai hamanla kita ki konferensi ki bayagan haka border dispute hadin bagi ada jit menarik bagi kendo yo chief minister bat yai ba presiden tensong ubakri ya kani komiti yang state naga bata bagi pembaik vote pembaik som bat nilai keren naga tai komiti bat ubak presiden nilong ba ladalang kundo suara kinsang bagi pembaik vote nagalan kami bhai komiti kepada nagamta border dispute niladan lagi dong komiti min salam ni ikut kisah lagi kisien kihima kisadar wathandam lagi tuki rangbasong di badan aku kaput rang bangla dan pendek ini putusam
But hari nentang ilekan jur ha benilong bani ben purung ui dari boy. Ba undang lang ha kete regional committee jong kete border district. Ba pasti dong masuk ben purung. Kang balada ngide nenta balada first phase ro 4 sim ilekan. Hari ini lagi sekretariat kang hadin arsni hangne hajirang iba sas thane sokan komo emane ilanek sap haki sim haki hima bat ilanek pen sim ye di kot isla bat lakon pai satay sepok state hakata regional committee salu kita itu di kot isla kabat hinara kabalagan kejing sisa na kabatai kot islam dan ka sarkar meghalaya bat hakasam habake hima kalade ai say people Toilet mini saya pula tenda. Lagi tu dibuat Israel kita meniki hima nang ni na tem na kawasan di bawah ni ada ay takti kita pi. Bapa dalam kacau ini, wana ada pembuat anda apa kalapara. Pemerang mana di bawah kaninda, sama kaninda apa kita nanti yang ini kita penting tu. Ya kali baru kita penting. Ya kawasan di baru kita penting tu. Nak kata bani penting. Ya tu kusam anda apa kalapara. Aduh ba, wali ke menteri ko kemana uspong bakren. Urasa kini umat pis bagi imsa umayat bakren. Andai sadau kembali tong kitirang. Kata kali kiting kali nagalang kini kong kirang basnong yang kawasan di bawah. Sanuja wali agaji banbait put. Agasri bagia kata nangkong apa yang kuli. Ini dan kemiting tang dari bawah darbar. Bang Ifan ya kata komiti kaganda jong kapada district. Dai hati tu besi kepada dia hantai hajung kuri. Kikai pat jong snan arajar kanway. Ikwa bangkran na kabasayo kanra. Kani kakai pat jong snan arajar kanway. Barhakani om simna tho. Bangmem mendido ya kalengkong banyak kajimrigau siapa asam. Kakai pat jong snan arajar kanway. Kakran na kabasay. Bagi ni jantri isnong kini manhab hapo Meghalaya. Kaipat kapapulong yan baman top, baman jirar, baman yaman bakla, nagipata ng sangsinong jang kadala banong, baka jiya penbet put, la penbet, kakun kikay put, lani kakay put, jang sinema arja kanwe, di halal katakanong rem, bang ilaay no, yata jimrigaw, ilaay no, yata lengkong, siyapo asam, nagajing po, hangi kakranshay, baka sector 6, kababo po kakapara, Baro Gisnong kinhap hapo Meghalaya. Apakah sarkar hausna marja kanway kapha ya tinigikot. Kapha ubat ringkat di map. Ringkat di electoral rule. Ringkat di kot bisla. Lalu Gisnong di badam. Banpun sisa. Bagi ni Gisnong kihap hapo Meghalaya. Tu bande kijaka jong hima kasih siapa asam. Memot menyalam bakraya no. Nang bentok fareng. Wat yalang bakla. Wat syukur wat tok ya pasal dunren neutrap. Tang namar kita gismongot. Kita ki handicap kombong barok. Kamot babarok hatan lak. Kidong songsnong. Nane way po way hat ya pasal dunren. Ulang handicap lang kumbalong mati gismongot. Kata kadang message ke basay. Cokon rat sangma balik kakenhon ke jonggu. Nikor ban kren sa basay. Yokon rat sangma bana kapor sa kapor wang bomla syo ban pendet yo put omla syo ban pendet ya kamuyu kabaladat ban ya tho kumulang no sekretary na bajirang mana ka constitution na barin dia tan hadu mentam sien kane ayu ya katu kakot lai pet bantar ban tho la kawe la medan baman kata dari kejing keli, kabang ikwa ban keli, yokon rasangma. Kakot kabang meyasain, tang mamle baru himanta biswa sharma. Kam nasyam yakarai, jong hima kasih. Kam nasyam yakarai, jong district council. Kam nasyam yakarai, jong regional committee.